Light up far from east, light up far from north, south, central Kigali. Yedem come here, God, bad boy, Shatakula, believer, champion, monster, conqueror, foray, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams. Nkuko nayo yasezeranyije ushize, ubu ngubu tugiye kubereka hitwa Mwisake. Mwisake niho tugiye. Nsanga mbibabwira wifuza kudufasha mu buryo bwose butandukanye wabikora unyuze kuri WhatsApp yacu, nimero ni 0788 15 25 81 watwandikira kuri WhatsApp yacu ukatubwira icyifuzo cyangwa se igitekerezo ufite. Dusaba abantu gukomeza kudushyigikira mu buryo bwose, mukora subscribe, mukora comment, mukatubwira ibyo mwifuza, share ibintu byose. Ubu ngubu rero nkuko twabibasezeranije tugiye guturuka ku kibuga cy'umupira. Aha ngaha ni kuri Petit Maison, abahazi sinzi. Aha ngaha barogosha, barasuka, bacaginga amatelefone, hari atelier n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abahibuka aha ngaha hari kwa Shaka hano muri kabiri, ahateganye n'isoko. Dukomeze twegera imbere. Aha ngaha tugiye guhera ku isoko dukomeza. Hano ndabona ari mu myitozo y'umupira w'amaguru. Urabona ko urubyiruko rwo mu nkambi rufite occupation mu buryo bw'umupira w'amaguru. Aha ngaha ni muri quartier ya kabiri. Tugendane turagera neza Mwisake. Abantu bahibuka tubane 5 kuri 5. Abantu batuye muri aya makaki, ahatuye uwitwa Justin Mukambirwa, niho yaratuye. Murahibuka cyane. Ni quartier ya kabiri. Murabona ko abantu bisobanukiye bagenda bashiraho za karabasasu zitandukanye ku mazu yabo. Abantu bibuka hano muratubwira kabisa, muratubwira. Migambi y'abagabo Gentil, ubu ngubu akaba ari photographe urenze mu gihugu cya USA. Aha ngaha niho bari batuye. Urabona ko inzu yanyu barayivuguruye, bayubatse ukundi kuntu bitandukanye nuko hari hameze. Aha ngaha urabona ukuntu hasigaye hameze. Ku rusengero rwa ADEPR murabona ukuntu habaye heza cyane. Tugeze rero muri centre kabisa. Abantu bibuka hano hantu muratubwira. Abantu bahibuka rwose,
abantu bibuka hano hantu muratubwira muri comment. Isake abandi bahitaga muri Wambonye. Ahantu rero biba bigoye umuntu akubonye uri kumukamera akwirukaho mpaka umuhaye 1000. Abantu hano bakunda amafaranga cyane, iyo bakubonye gusa na kamera utambuka wumva ko uri gushaka amafaranga kandi yafite. Mu Isake rero nk'uko mubizi babasinzi baragabanyutse, rwa rugomo rwahaberaga baragabanyutse ntabwo rukihaba cyane, ibintu bisigaye bifite undi murongo mwiza niko nabyita. Nabyita kabisa. Ubona aho tutagize araza kutubwira muri comment, tubwire aho ashaka ko tugera tuzahamugerere kabisa, tuzahamugerere. Ntabwo nagufasha. Ni kuri Maison Mère murabona ko yahindutse. Turagaruka mu kanya. Abibuka muri aya makaritiye yo munsi niyo twinjiyemo. Uru ni urusengero rwa Foursquare bahibuka. Karitiye ahari kwa Didasi, aho abantu bazaga kunywera inzoga n'ibiki. Twinjire mo hano gutya. Hari kwa, sinibuka neza izina ry'uwo muntu ariko naha bahaguriraga inzoga, barahakoreraga. Naho barahakoreraga. Mwaramutse. Barahakoreraga. Murabona ukuntu inkambi yabaye. Inkambi yarahindutse. Hari abaheruka hano, hari umuntu ejo bundi wanyandikiye baheruka inkambi ikiri amashitingi. Hari abantu bagiye muri 2011 hakiri amashitingi, amazu amwe batangiye kubaka inzu nyine z'ibitaka bahoma, ariko hari hakiri amashitingi. Aha ni mu kayira kagendaga kajya kwa Kamuzungu, aha twanyuraga tugiye kureba filime. Murabona ko ibintu byahindutse. Aha Kimonga afite bare nziza cyane, ngo hari inzoga z'amoko yose. Na Hennessy ubwo zirahari hano, na Hennessy zirahaba. Urumva inzoga y'ubwoko bwose ushaka. Bite ugiye he? Garuka. Hariya nta nzira ihari. Garuka. Aha ngaha murahibuka. Ahantu kumbuye isombe. Iyi ni karitiye ya gatatu turimo. Hari umuntu ubonye wabo tubwire. Anyway, ubaye ufite
abantu ushaka ko dusura mu buryo bwo kubafasha. Mu nkambi hari abantu benshi bababaye badafite uburyo babayeho twakwita neza cyangwa se mu bundi buryo. Ubaye ufite umutima wo kubafasha, ubaye ushaka gusura abantu bawe, inshuti zawe, nk'uko nayo babwiye, watubwira. Nimero yacu ni yayindi, ni 078 15 25 816. Abantu bateka ikibuga k'ikinyarwanda muri hangana 078 15 25 816. Ahangaha turi muri quartier ya gatatu. Aho se ni muri quartier ya gatatu, ndi kugenda mbereka. Abantu bibuka iyi mihanda baragenda batubwira muri comment. Aha twakomeje tugiye muri quartier ya gatatu nk'uko bisanzwe. Abahibuka hano muratubwira. Akazi ntabwo kaba koroshye, kabisa. No kubyuka bashaka imibereho. Ariko guys, ndashaka kubwira abantu bari hanze ko inkambi yarahindutse, ntabwo ikiri kwa kundi nk'uko mwabitekerezaga. Abantu bahinduye ibitekereze, biteje imbere. Ahangaha hari kwa ba Eritier, urabona basigaye batera imboga. Abantu bibuka ku mugezi ukuntu bavomaga gutonda. Kufite urusaku bite amakuru gufotore ukuntu batondaga ibintu murabyibuka. Ubwo uyu nguyu iki gitenga aba yashize ni ikigaragaza ko amabido yose araye yamigeze. Abantu bavomeye hano barabyibuka cyane. Reka dusubire ruguru kuri Maison Mère, aho bita mu Isaki. Atunyure muri iyi nzira maze mpabereke. Ahangaha natekereza ko muhibuka. Aha ni kuri World Vision. Abahibuka murahibuka, uri kujya ku bitaro. Kujya ku bitaro aho hose murahibuka.